Bacık. Ay bacık. Ay 3 sekund دیگه مونده. Bacık. Oradan kren. Şmo dila koymayın. Asala koymayın. Ya bismillah چی پیشید Usbeten okuyuşan ağzına. Ay. Bacık 3 sekund دیگه مونده. 3 sekund mونده میگم Pancı kapında dur. 5 میگه چی میگه این منو میفهم ana چی پیشید Ay dilime. Pancı kapında durun. Pancı. Вебачте, кучка на джим пиньон, ще нам и долу нека си сигурно да си купи от чига пе вообще. Ey. Oy kalbim dilime sana. Вебачте, скори файнот кухи, скори. скоро дастари қавр безани خودش با زبانش گفته که 30 sekund مونده скорش فکر نمیکنه دیگه او بی احمق Pancı kapında durun şeyler. 3 sekund. Pis. Vay. Meksana. Okuyuşan mesela okuyuşan. Baza. Karaka gidiyor bu da. Kaptona durun şeyler. Vay kaptona. Çime zani. کوکان است 30 sekund مونده 20 sekund مونده یک öyle kalmadı taşmış olan değil Talkama kafudi. Ama çama battle bozdurun battle'da TikTok. bak starý batıl bozdurun telefonun zaryavdan dorako Okima repetica došto. السلام علیکم دوستان عزیز. کسی که در شهر مسکو حجتاش بود شده میخواد گرین سپیس کنه اما نمیدونه که به کدام شرکت زنگ بزنه. ما به شما شرکتی بهتری توصیه میتونم که این برادرای تاجیک طولی چند سال میشه که با مردم کار و فعالیت کردن. شرکتی تجک ترانس ان شاء الله با خواست الله شما را ساق سلامت برده میارن و نا گفتن که کادو میره که حجتاش پیش بود شده گرنه که پراسوچکا بسیار داره. ان شاء الله شما را همین برادرها ساق سلامت برده به یگان پرابلم میارن. با این رقم ها زنگ بزنید. حاجی معروف اینامی کوچکار بهتون سلام بگین. ساق سلامت رفته ساق سلامت بیاین. زنده باشین.